Fenomen koji se javi, znači, prepoznajemo svoju živost, ili kažem svoj život kroz emocije, prosto imate boje u životu, šarolikovan život, kad osjećamo. A često nekada i u našoj praksi, ljudi koji se bave terapeutskim radom, ljudi dođu i kažu ne osjećam ništa. Znači, postoje te dve strane, u stvari, ili se odnosimo prema emocijama tako što prepoznajemo njihovo prisustvo u svom životu, ili tako što prepoznajemo njihovo odsustvo nekad. Ja bih želela, pre nego što uđem u priču o emocijama, da pomenem i telesne senzacije. U metodama u kojima imam treninga, to je u psihoenergetici ili u Brennan energoterapiji, znate već, većina ljudi koji se nekad interesovala za energetski rad, sigurno su se susreli sa knjigom Barbara Ann Brennan, ruke koje leče ili onizranjanje svetlosti. I u ova metoda u kojoj imam trening, jako se insistira zapravo na prilasku transformacije svesnosti i čakrama kroz fizičko telo. Jer svako od nas traga u stvari za nekom promenom u životu koja je konkretna. Znači imamo jedan nivo da mi razumemo stvari kako i zašto funkcionišu na neki način, ali dok ne prođemo kroz fizičko ispoljavanje emocija ili tih fizičkih senzacija koji prethodno stavljaju često emocijama, ne možemo da dobijemo tu opipljivu promenu u životu. Da promenimo ili odnos u kome jesmo, ili profesiju u kojoj se nalazimo, ili svoje ekonomsko stanje. Znači, svi tražimo nešto opipljivo. Tako da se često u nekim spiritualnim metodama malo negira više telo. A telesne senzacije u stvari, šta su one? To su naša mogućnost da kroz čula percipiramo unutrašnje stanje. Nekada sigurno ste imali iskustvo preseklo me nešto preko stomaka, ili noge su mi klecnule, ili imam bol i tenziju u vratu, ili bol u donjem leđima. To su sve senzacije u stvari kojem telo komunicira kako je unutrašnje stanje. I često dok ne pređemo već u fizičku tegobu ili bolest, ne obraćamo pažnju na te stvari, senzacije nekad znaju brzo da prođe. Kao što recimo ono stezanje u grudnom košu, ili kao kamen na srcu, ili knedlu u grlu. To su sve indikatori da se nešto dešava ili da se nešto ipak ne dešava. Kad imamo knedlu u grlu, ne možemo ni da izgovorimo, ni da ispoljimo, ni da kažemo što hoćemo, jer se u stvari iznutra borimo sa nekim emocijama. Slajd i kopija iz knjige Barbara Brennan. Namerno sam ostavila ove dva nivoa polja, ovaj sa leve strane, ovaj plavu. To je prvi nivo energetskog polja na kome počiva u stvari, u kome je izrađeno, koje drži fizičko telo. I vidite, na tom nivou sve čakre su u stvari plave. To je jedan strukturalni nivo koji se sastoji od tih linija svetlosti, možda se ono baš ne vide najbolje ovde. I nakon njega sledi emotivni nivo na kome su čakre ovih boja koje su nam uglavnom poznate. Crvena je prva čakra, zelena četvrta, narančasta druga i tako dalje. I vidite kako su to kao neki oblaci, obrisi energije koji se kreću u stvari, nema statusa quo. A mi često, da bismo sprečili neko neprijatno iskustvo ili ponavljanje neke boli koje smo prošli, imamo tendenciju da opet zaustavimo nešto, hoćemo da stane, ali tako se opet stvara energetski blok. Tako da, često kroz energetski rad ove emocije, da su ovako vibrantne boje, na emotivnom polju mogu se desiti određeni kao tamni oblaci, recimo, energije koji se mogu energetskim radom ukloniti, ali opet kažem, ono što je najbitnije jeste da se promeni svesnost i da negde ta frekvencija što nosimo u sebi da se promeni na nešto novo, da se da šansa za novo iskustvo. Ovdje isto iz Barbarine knjige, recimo, ova prva, u drugom redu stvari, pogledajte, ova prva slika u drugom redu, gdje su tu i ovako polja, pokazuje ženu koja je energetsko polje osobe koja ispoljava bes, recimo. Dok ovo pored nje označava bes koji se usmere nazad ka sebi.
krene taj impuls, krene vest, ali nekada smo načina na koji smo odrastali, nije dobro ispoliti bes ili u porodici nije bilo mesta za tako nešto. Tako da negde imamo uverenje da to nije dobro, neću biti dobar ni voljen ako tako nešto uradim i vratimo nazad. I to onda opet se zadržava unutra, ali razvara nas polako iznutra. Ovo dole su neke druge fotografije, ali ovo recimo prva slika sa desne strane, sa leve strane stvari, je dete koje se igra, emocije koje dođu iz pokretanja energije, iz živosti, iz radosti i tako dalje. Ova druga slika u prvom redu je u stvari prikazuje energetsko polje žene koja je izgubila oca, koja je bila pita, šta se dešava. Znači, uvijek su tu boje stvari. Kako sad izaći iz tog začaranog kruga? Ljudi me često pitaju, dobro sad šta je da radim, kakva sam sa tim emocijama. Jer verujte, svaka osoba koja dođe u bilo kom delu tela da radim, to je holistički pristup. Tu se jednostavno dolazi, sadrži u nekoj pogledi, u nekom organu, bilo kom oštećenju, bilo kojoj tegobi. Imate i emociju, i uverenje, i događaje iz prošlosti, sve to stoji zabeleženo u energetskom polju. Tako da, dok se zaista ne uđe, čovjek ne suoči sa svojim bolom, ne prođe kroz njega, ne može da izađe baš na drugu stranu. Dok ne dozvolimo da emocija završi svoj tok, iako mislimo nekada da nećemo preživeti ako krene tuga, bes, šta god, ne možemo baš da napravimo neku duboku korensku promenu. I dosta naših radionica u stvari se zasniva na tom kreiranju mogućnosti nekih situacija gde ljudi zapravo mogu da prođu kroz svoje intimne i ranjiva mesta i da sada u toj situaciji imaju novu priliku. Ajde da ne budu previše apstraktno, recimo kao deci, on nedostaje nam je kontakt. Tu je kao bila mama, kuvala je u kući, ali kao da nije tu. Nema ono kontakta, da neko baš provede vreme sa vama. Sada kada prolazimo, recimo, kod taj bol, da nas neko ne vidi, da nas ne čuje, da nas ne primećuje, taj osjećaj da nešto možda nismo bitni, vidite, to sve utiče na onaj poznati, to samopouzdanje koje se tu potencira u poslovnom svetu, a u stvari toliko toga ide iz tih emocija, bazira se na onom osjećanju prema samom sebi kod njega. U ovim situacijama, recimo na radionicama, daje se mogućnost u radu sa parovima u kontaktu da u stvari sada neko bude tu nakon našeg prolaska kroz bol ili kroz traumu, da neko sada tu, da ponudi svoje prisustvo. I tu u stvari često ne možete da verujete da će neko da ostane. I sve vreme očekujete da taj ponovo ode. Ali čovek ostane tu bez osuđivanja, sa kontaktom, sa saosećanjem. Jer svi mi imamo neke naše ljudske borbe. Svi se nosimo sa nekim svojim problemima i traumama i dobrim stvarima. I na kraju ta neka ljudskost, naše iskustva nas povežu mnogo dublje. Tako da se stvara to novo tlo, neko proširenje se stvara. Kad čovjek ispolji nešto, kad izvadite iz energetskog polja ili iz čak i, ne znam, tumora ili što god izraste u telu, ostane prazan prostor koji sada treba ispuniti nečim novim. Uglavnom, nikako da stignemo do tog mesta. Zato bih rekla da kojim god se procesom bavite ili bilo kojim metodama radite kroz telo i kroz emocije, jer ja sam u ovoj školi, mislim, sve stvari koje delim sa ljudima na radionicama i na ovim predavanjima su stvari kroz koje sam i sama prošla. Nišu jer su meni promenila život, tako da u stvari delim nešto iz iskustva u stvari, ne iz priče.